Reka mbasuhuze ndetse mbahe ikaze ku makuru mashya Pulisi, akaba ari umuyoboro bagezaho amakuru afite aho ahuriye n'u Rwanda by'umwihariko aya politiki. Noneho amakuru yacu akaba agiye kwibanda ku kirego u Rwanda rwari rwararezemo igihugu cy'Ubwongereza irahi mu Buholandi. U Rwanda rwaregaga Ubwongereza kuba bwarahagaritse amasezerano yo kohereza abimukira mu Rwanda nyuma gato y'uko Minisitiri mushya Keir Starmer yaratangiye imirimo ye mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba yaraje guhagarika aya masezerano. Amakuru rero akaba avuga ko urukiko mpuzamahanga rwemeje ko Ubwongereza rutazishyura u Rwanda miliyoni y'amapawundi kubera amasezerano yo kwakira abimukira yahagaritswe n'ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Keir Starmer nyuma gato y'uko aya masezerano yari amaze gusinywa ndetse yaratangiye no gushyirwa mu bikorwa, ariko haza uyu Keir Starmer ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe akaza kuba yahagarika aya masezerano. Guverinoma y'u Rwanda yari yajyanye ikirego mu rukiko mpuzamahanga nkemurampaka rwo mu Buholandi rurega igihugu cy'Ubwongereza kwica amasezerano bwagiranye narwo yo kwakira abimukira, bityo ko u Rwanda rwasabaga ko Ubwongereza bwarwishyura amafaranga arenga miliyoni 100 z'amapawundi. Aya masezerano kandi yashyizweho umukono na guverinoma yabanjirije iya konservateri, yari agamije kubona Ubwongereza bwohereza abimukira mu Rwanda, ariko narwo bukabona amafaranga mu rwego rwo gufatanya kwakira abo basabaga ubuhungiro, harimo kubabeshaho ndetse no kubashakira imirimo bageze mu gihugu cy'u Rwanda. Umva ko bagombaga kuba babaho neza hano mu Rwanda ndetse bakaba babashakira n'imirimo. Urumva amafaranga yari kuvamo n'ayo guhanga imirimo kugira ngo abo bantu batazaba abashomeri bakaba umutwaro ku gihugu. Abavoka cyangwa se abanyamategeko bari bahagarariye igihugu cy'Ubwongereza mu gihe cy'iminsi 3 basobanuriye urukiko rwo mu Buholandi rw'irahe ko byumvikana rwose ko gahunda yari amasezerano yari guseswa igihe mu Bwongereza hari kujyaho ubutegetsi bushya, kandi ko byumvikana neza ko nta yandi mafaranga yari kwishyurwa. Urumva rero ko yari arimo kugaragaza ko mu gihe cyose ubuyobozi bwari kuba bwahindutse mu gihugu cy'Ubwongereza, ari amasezerano yagombaga guhita aseswa nta nkurikizi. Mbega muri make bahakanye ko Ubwongereza butigeze burenga ku masezerano. Aba banyamategeko babwiye urukiko ruhoraho rw'ubukemurampaka rwa rahe, ubwo ni irahe mu Buholandi, ko u Rwanda nta burenganzira ubwo ari bwo bwose rufite ku ndishyi z'amafaranga rusaba ko ubu Bwongereza bwarwishyura. Uwahoze ari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak niwe watangije gahunda mu rwego rwo gukumira abambukaga mu mato banyuze mu muyoboro w'Ubwongereza n'Ubufaransa mu nzira zitemewe bajya mu Bwongereza, mbega bakajya mu gihugu bitemewe n'amategeko. Iyo gahunda yo kugirana amasezerano n'u Rwanda ikaba yaratangajwe bwa mbere mu mwaka wa 2022, itangajwe na Minisitiri w'Intebe icyo gihe wari uriho, yari yitwa Boris Johnson. Aya masezerano kandi yari yarasinywe hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, yahagaritswe na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer muri Nyakanga 2024, ubwo atavugwagaho rumwe akaba yaratumye Ubwongereza bwishyura u Rwanda arenga miliyoni 700 z'amapawundi, mu gihe abimukira 4 ari bo boherejwe mu gihugu cy'u Rwanda gusa. Ndetse aya masezerano akaba yararangiye cyangwa se yarasojwe ku mugaragaro muri Werurwe uyu mwaka turimo. Ubwo bigaragara ko abimukira bari baramaze kugera mu Rwanda bagomba kuhaguma, ndetse n'amafaranga Ubwongereza bwari bwarishyuye u Rwanda bikaba bigaragara ko wenda ahagije ku kuba yatunga abo bantu bane ndetse no kubahangira imirimo, ndetse ubwo bikaba byumvikana ko ayo masezerano yahagaze burundu, nta kundi kohereza abandi bimukira kugira ngo baze mu Rwanda. Urumva rero ko ari ibibazo cyane ko u Rwanda rwari rwaramaze kwitegura bikomeye, rwari rwarashatse amacumbi, rwarubatse, rwarateguye ibintu byose kugira ngo rwitegure abo bimukira, ariko amasezerano akaba yarasheshwe bataje. Urumva ko ari ibihombo byinshi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone urukiko nta kindi twarenzaho, ubwo umwanzuro w'urukiko aba ari uwo nguwo, nuko byihangane. Kanda subscribe
twongere gusubira mu makuru akurikira.